ليلى قرمان هفسروكا مجلس سوريا الديمقراطيك وكا وينجي دزانن ابنيزي حفتيك بويرك دير زور هات قوماندن ايرشين سر گوندو گوندواري دير زور هات كرين د انجام في ايرشي ددا هيزا قصده همن در باسی هرمیش برگوت هرمی دایش براسی لو داری پاراستنا گل هات کرن د انجامی وی دجی شهید و بریندار جی هبون لی روزا دنجی دیسا جهلا رژیم سوری دجی بهاونا آویتن گند دحلای د انجامی وی دجی 11 کس شهید کت جنو زارو بون بوی رنگی جی ام دبیجن کو اف ایرشن کول سر جنو سر زارو کاتی کرن بتا اوای ام قبول ناکن سيجي اگر في ايرشا بوهي مروف اناليز بكيك دخازن صاله تشودي ساجي ايرشا كل سر دير زوري بيكات دخازن جاره كدن في سيناريو دوباره بكن همان دمج دخازن اولهيه هرمي ودسكفتين جوجل باكور رجلات سوري وبيكاتين باكور رجلات سوري ايجو لسر 13 سالم بهفره تكوشينه كي ددن مشاندن ودسكفتيه بهفره افادكن شو بو وجد خازن اولهي واراميه هرم باكور رجلات سوري دخازن تيك ببن همان دمي رژیم سوري دخازن جاره كدن وگره 2011 يعني پیامین گو رژیم سوري دده و ين هفال بندن وين ايكو هنا دخازن في مساجه خو بدن لي ام دخازن في بيجن يعني بريا ابا وجي هبديتنا وجي ام دخازن في ديار بكن يعني نممكن جاره كدن قلي سوري وگره 2011 13 سال افقا شرو ايرشو پفچون و کوچبری و داگرکری هات چیکرن جبوه جی گل دوی هشیاری دایا و جاره کدن سیناریو نهایی و جاره کدن دوباره نبه هفگرتن آخا به هزا قصد را جاره کدن ملت افتکس کر و دوباره کر گوت اف هزا چارسریا و هزا پاراستن امه جبوه جی تاکوشینا گل یا گو ایرو تی مشانده جبو چارسریا سیاسی به تو اوایندن ریندن جی امبیجن رین عسکری ناپجرینه جبوه جی ام جی في دبيجن وقت مجلس سوريا الديمقراطيك ممهرتم فيجي دبيجن يعني رژیم سوري گرک دست جوان فتنه و فسادین ایگو دخوازه بده کرنا بره پیکاتاین گلین سوری گرک دفج بی برده یادن جی بتا آوائی ام قبول ناکن و هرما سوری ببه بر و شرکی دن و زرارن هین مستر بدنه جبر گوت اگر حساب جدا هبن بلا لجين دن حساب خو بدن و بستينن جبو ويجي ام فيدي بيشن دسكفتين جو ايرو هاتي قزنج كرن و همان دمي تاكوشينا جو ايرو تي كرن قال فيد دا ديار كرن براسي و ام جي وكري خصنو تفجرين سياسي ارمانجا ما چارسريا سياسي لسوريا ام جارا كدن دبيشن حمي قالين سوري كسايات و ريخصنن ديمقراطي جارا كدن ام قاربن دنابرا خدا باوري هم هفگرتنا خو و یکیتی خوی نتاوی ام خورد بکن تا گو ام پیگینن چارسریه که سوری جبر گودم هاتیه ایدی اف چارسری خو فرد که جبو ویجی ام جی گرک چه پرسکریک هبن ام وانا دینن کلکه ام لسر هفگرتن و یکیتی خاکا سوری ام نقاش بکن و ام وی بپارزن